Yada obibia ase semuguso na mo hwe Approve TV ana afenso no mutie Approve Radio. Ene jumadi de bebremu ya tundi se learn Akan read and write. Ekwan ya befa so a obetimi ate twi kasa no obetimi akenkan ana afenso obetimi atro. Eno ene jumadi a me de bebremu ene dan ya frame entry ajay menu na jumadi we chief executive producer Akuya Adepa Queensta entinoma yanko hwe ene jumadi na yede ba no we part 3 yedi kan akosua part 1 part 2 ene part 3 ene part 1 yedi kan yede be ba ye months of the year and of the days and the weeks and those things yanko hwe months of the year osha months of the year no ana mede atoso kama no January o de betwi my friend opepon ojefo obenim ofolisu kotonima aya ohomobo kitawonsa osana ebo ahinime obubuo na fe openama. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yes, no January no opepon, February ojefo, March obenim, ofolisu kotonima aya homobo kitawonsa osana ebo ahinime obubuo anafe apinim. Na sade we ina na first year no school. They say ni minim ada say ye gususu no school bi mo anara say yo obia entimi enchre first year no schools. And so they say no akwai say Ghana ha they say no ye kasa ni ne to akren oko school mu krese nka krom kasa ai gweni ntimi nka krom kasa hausa ni ntimi nka akuapem ni ntimi nka sahweni ntimi nka bruno ntimi nka asantini ntimi nka ti kwamba so na ema no mbefa so a ombetimi asua kasa no ehun hia se osen ko school bi entihwe Approve TV download the app on all Play Store search Approve TV na pe search Approve Radio ni nyina no obenya hen entine san ko hwede di hobiem enna no so enie one day dako anase dakro one day dako anase dako timbeka twini na fe mi wi amya kambro front se wo ye twini na pese wo hu enana ye nana eni dako anase dakro nanu nansa nenan nenum nensia nenson na wotwe ana na nkunu ana fe nadu na wotwe na nkunu na fe nadu. Yes, I start everyone. One day, dakro, and I say dako. 2 days, nanu. 3 days, nansa. 4 days, nanai. 5 days, nanum. 6 days, nansia. 7 days, nanson. 8 days, nawoche. 9 days, nankuno. 10 days, nadu. And the opposite of 11. 12 in a year na duba akudumi ndumi ensa duna dunum dunsia dunsu dun wotu dunkru na fi adunu ba kwa to so sa enti so pese uhu kasa no ya kan kasa no ewo days ni ma eno na mayi di acheche no dako nanu nansa nana nanum nensia nanso na wotu nankru na fi nadu enti ya behwed ayi no so days no so no Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ni de keke ka hono de person de ba yen kasa ma senso na beka no Sunday kwasiada enti se yewu obi senda automatically no wanya obema obeye oba so wanya bema obeye oba bema de kwasi anaso bitma kan akwasi
kwasi anaso bituma kan akwasi but oko ayi akanfo no trabia mu a obi ade yo kan kwasi bi kan kwasi ebia ne de omka no akwasi anaso kwasi anaso kwasi oba nso aye akosua tese akosua Monday ejuada Monday ejuada se yewo obi manda oye be me fe no kwadwo oye be me fe no kwadwo me ametuye ye fe me kwadwo abe so your boyfriend adwoa kwadwo anafi adwoa ejuada day born for no Tuesday what the buy and tweak as man as a can kiss in phone a benada or a bellman ya won a benada and a friend kwabi and I feel so or banswa and a won a brother friend abena belima kwabena oba abena Wednesday ukuada so ye wo bi e Wednesday ukuada or a bema ye friend kwaku ebi su kan kwaku ni nyina ya kan kasa and depende tribe of muba kwaku anase kwaku aye bema afi oyoba ya kan akua ebi su kan akua anase akua ni nyina ya tribe a eno no uwom enti Wednesday ukwada no se wu obi Wednesday o bema ya kwaku anase kwaku anafi oyoba so akua anase akua ni nyina no aye Wednesday born afi Thursday born no yawada Thursday born yawada for no oye be my friend yaw on say yaw no ma spell no yao anase yaw anase yaw anase yaw and afi so your boy friend ya tema ya samoa sa oyo boy friend ya oye be my friend yaw afi Friday ifiada kofi ifiada oyebe me friend kofi oba nso a friend ya afua anas afia utimi kan afia anas bitma kan afua ni nyina no enye problem kofi anas afua ni nyina no eye Friday for Saturday eye memenda anas memenda so oyebe me friend Kwame oyoba nso friend Amma so oyebema e friend Kwame oyoba nso friend Amma disana enano etien Sunday akwasi anase akosua Monday kwadwo anafe adwoa Tuesday kwabena anase abena Wednesday kwaku anase akua Thursday yaw anase ya Friday kofi anase afua anafe Saturday Kwame anase Amma ti se de sana edin guso no ntinu obetimi achekecheke opese uhunu days na ada ewu obi opese ofre na because akanfo no omuta eye saade no ada ebe wu obi no omuta de saade na fre no ebo ko munya ntu ni din omunya ntu ni din ti efre na ye wodu ada ni ntu ni din automatically kwadwo ne ebe fre no yo ba nso a adwoa sanso na se ye woni fiada automatically ye be friend afua anase Kwame wati ase enti no o se utimi hye sa days we no enso se de be ya obehunu how it goes so be obehunu how it goes enti no enegusu no approve radio and afi approve TV ya frame entry enti menu Akan language adisua ana yegusu edi mamun we lesson 3 yakosua abed ne ho nkwan ba ni pronounce ne ho nkwan ba lesson 3 we ni ye hwe bosume kwa be fa so beka January kwa be fa so beka Sunday ni na ewotwi mu eno na yegusu a yesua no ye frame entry edi manu chief executive producer Akuya Adepa Queensta Play Store koho na kwasati Approved TV and I think with me follow you on Facebook Approved TV and I think YouTube Approved TV
pese odi wasem busaba ana so pese o kire wa adwen a obetimi asend WhatsApp message as 0241 400 137 0241 400 137 ode ba yebedi na afi no ya kenkan ti said ye di kan ye de enna no aba no o say ye obi ti say entafo mami yin fantre mo entafo na entafo ne kan say twin ana twins no entafo no ti ana egu screen so no o say twin oye be my friend ata oye be ma ye friend no ata se oye oba nso a ye friend no ata ti o egu screen so ntimi giri se mbehu oye be my friend ata oye oba nso a ye friend no ata tese entafo mienu eno no ana se o wetu aka bomu se ata eno e koma be ma esa koma oba atapanin entino oye bema ye fe no ata oye oba ye fe no ata adwa wafu adwa wade ya o ye membe mozi wa ye za sanity entino ata anase ata afei oba ha na o say firstborn younger twin tesen de odi kan no ode oye bema ye fe no atapanin nase atapanin ni na dependent tribe a atapanin another atapanin ana ben so oyoba so a friend no atapanin ntisa enetie so oye bema friend atapanin so oyoba so friend atapanin tese ono na dikan ono ntafo no bo mo ye mienu miensa enan enum on those things tise omo ye miensa we na enum na se oye bema friend atapanin your boss your friend ata panin to say sorry o say o hwe that difference no we be my friend ata panin or banso a your friend ata panin say yawo enipa mienu miensa enan a etoto aso sa anatie ugusu a wutie Mothers FM afi wutie approved radio afi wo hwe approved TV na Akan language additional na egusu a ye de ekyeremu no entino follow ye Facebook approved TV, YouTube approved TV, and I think with me I like your videos and all those things or approved radio and TV. So your friend MP a J Manu Timungu so na Tiango head did ho second born elder friend atakakra and I say kakra and I say kakraba independent tribal womb or your bear my friend atakakra your bounce your friend kakra and I say kakraba and I would do fantifon no and second born elder twin atakakra and I say kakra and I say kakraba born after twins say ya won't have for we na so sa obi ma ban so won't have for mienu miensa and na enum ensia e be kura timi won't have food na say the odi entafon ati no the odi entafon ati ne friend tawia o ya kan kasam e friend tawia o akan kasam and afen's no the odi nta ai tawia na ati no born after tawia no fans wa won't have for two uye no wa ba kwa ka ho e friend tawia na tawia na ati no ya friend gado anase nyankomago gado anase nyankomago approved TV enti no entafo no we be my friend ata oba ata afi atapanyin afi atapanyin afi second born no eda no ye atakakra anafi kakra anase kakraba na afi ntawia anase nyankomago ti yanko ehwe de etoaso yanko ne yanko hwe de etoaso adisua de eye said the one sua de another that means one ankasa na one ankasa oyo ho ade we no untimi nkosku nkosua biem ehu hia so kosku kosua ti di hia se obehwe Mothers TV anafe no Mothers FM anafe no approved TV and approved radio ti yanko hwe o say firstborn wa wudi kan firstborn no ye frewo PSA ewo yakan kasamu firstborn wo ye PSA secondborn manu anase manu ye frementwi aje manu
ba me first born nanso ye de me to nipa ye de me to ne frɛ no manu ba second born bia no ye de to manu eye bema ana manu eye oba manu ye frɛ me ntwade manu me yoba nke be frɛ me manu te se eno ebeye 2 manu ana fe fourth born ye frɛ no anan eye bema ye anan oba nso a anane bema anan oba anane on na tell so 4 ye wo wa first one second one third one fourth one ye friend anan o bema oba nso a anane anka na sa ne tutu din sa atma na brofu din na ma brofu din huhu na ma na ntiase no sei na ye tutu din enti fifth born no ye num ajanum konum kwabranum antwunum o bema ye num na fi oba so ye anum anase num ni anum ni na no betimi dia ma oba na ase bema anum eni anum ni betimi dia ma oba na ase bema we six months we fen esia eno no ye bema betima fa oba so betima fa na sa esia no enfant for na sometimes o metato sa esia no ana afen so seven born ye wo no dance ye wo to so a fast ma me na wo makoma 7 a ye be frɛ no esuom anase enson wa esuom no ye bema esuom eye bema ana fe oba so a enson wa otosun age so ye botwe anase nwotwe botwe manfa nwotwe no ama nwotwe wa anti nwotwe wa anase anti botwe ni na ye enipa no otoso enwotwe a afe 9 born wa de otoso nkrono fe akono anase akroma anase nkroma ntine yo Dr. Kwame Nkrumah se no ma se otoso nkronkwa de asa anase bia betimi se ye de ne to ye ne to ni obi a friend Nkrumah but Nkrumah ye 9 born obi a ye Nkrumah bia no ye 9 born after 10 anase edu no e friend Badu so ne Badu ni ho nkwane ba Alex Badu no those things Badu anafe oba so a Badu wa be ma ye Badu oba so ye Badu wa ana fe no so oya 11 born my friend duku anti duku anan duku so ta sadin na that means ni pan to 11 na se ne to obi afen so oya 12 born so friend dunu tese obi a to 12 sadi we na ne wo ho asemo sadi we na ne wo ho enso na nsa abrofo be di yeso na mbe wale ma me ne papa mu no nkwan ba na ano mabese se dia sa ni ma we na ne dia mege kan rubi okronti da duku ni dunu no bo onti da so na edie na e won Desmond ne sa Charlotte no nkwan ba nyamba na edie aye to no aye approved TV ye frementwi agi manu enti anko he 13 born obi e wo no obi ye wo no otoso dumiensa aye friend adusa anti adusa maame adusa papa adusa tese o 13 born anase de ne to obi e wo no 13 14 born obi e wo no o wo no oto o maame maso anase papa maso 14 dunan 14 ye frɛ no ajiman na ajiman prempe ajiman twetwe ajiman ni elwembo ni na that means o papa ma na so maame ma otoso 14 anase ye de ne to yin ana be do fi last born no maame nye ni na mu hu ni last born me ni na mu hu ni obi o twa to friend ka chiri said obi odi kan friend PSC no o ma o toso ende kra na papa ma toso ende de fro ka chiri ka chiri tese wo na waka ewo achiri ka achiri wo na ye wo obi ama biem ya sa enipa ne na omutirimiom de pa obi o kra na or 30 years 40 years still o ma me dware no cause etirimu de no obi o 41 years and so one ne kasa cross me ko bom maame amane ne that miss yes one ne kasa kwa bi kra kitikiti kra sia na offer o maame enti no kachi for de ya na kachi ne PSA for ne omutimiyom de obi ho a o ye won ba kope obi ho ye won ba kope into a PSA o san kachi san ko for omutimiyom de papa omutimiyom de papa omutimiyom kra no omko yi kra na de se o maame aso papa de omachi aye approved TV ana Chief Executive Producer Akuya Adepa Queensta
ya Samuel so etachire na afin so no Francisca Azizo no edinam enso etachire na Akan lesson ye de bro ni pese usu etwi kasa no utimi ka utimi tro na afin so no utimi ka ne ye utimi kenkan enti no ana Approve TV ya fa to ye ho so na program bi ba na sa program no ye beka ho asam achi enti eguso ye kan say ye keka enti no edi na eguso ma family ase na hu ne PSC ne ho kwan ba nti ubetimi atrotro ato ho ubetimi atrotro na da to se de be ya ubetimi e de ache wo ma ko se hu hia pa na se mo ma no especially akamfo no se mo kire mo ma no sa kasa we no se de be ya ombe hunu se yes o me Ghana for ko ye Ghana ni asantini na se sa ne ma we na no ni ma mi na wakati but enye wa be ba se ukotena baabi akotena ye no ana ani amo bia me kasa ukotena bruchiri baabi na so bia betran clan baabi ana se baabi ana twi enye common enu nti ana bia wantimi ansuan enti no best thing say ye ubehwe na program bi eboboba Approve TV so program bi eboboba Approve TV so aye me producer Akua Adepa what did the entertainment juice and you say my coach you call the man on a bebrem Saturdays behind I best start it next month 5th August 2023 I best start it 5th August 2020 program in the dasono Akua Adepa Approve entertainment juice ono ana de bebrem and so open se mu bia contact no ana gusu no contact no gusu no yen 0531 748404 0531 748404 sa program dread Approved entertainment ya jetu dread with Akua Adepa munhia no ewo we ye twi kasamo after the brofrons kakra be mix because you bia na etitwi ni sa ewo Mothers FM and after Approved TV eso Saturday next month Saturday 5th August 3 p.m. sharp download the Approved TV our phone so or Play Store na after program ba bet ma hebi after se besumi afa Facebook and YouTube intino o YouTube wa bet ma search Approved TV o Facebook nso bet ma search Approved TV after TV ni scan o scan abenya Approved TV ti yengu so na yentua program eno so na ye de ba be si ne be call special names na after no ya solid so because special names na after ya solid so and the special names children are also given names when delivered under special circumstances on sometimes yen kan yen nananum no na omuntu din keke se no bi wo no ba na ko hwebu pa na otuni da bi bu wa no mo hwe di si ye mla obawo nu mu na se mla owo nu mu no ene me si ye ana mo de hwe so eto edin no enti bi na guskin so no on the field awobia no ye frɛ no efum na fi on the road ekwan so ye wini pa no ekwan so ana fi in war ebia ye wo na bia ntokwa bia sisi ebia bi se Ukraine war ebia se ebia Ukraine war se nka kan fogu ha na ye wo bi wo sa time no ma ye be frɛ no Bequeen anase bediako an Bequeen ya obia na so obi otag soja ni anase police ni otag ko akon na se ntokwa asem no ne bresu ne si ya ye frɛ no Bequeen anase bediako se nipa na ni ade on the happy circumstances te say ebia ne nipa no wani gie mu on ana ewu nipa na frɛ no afrie good year no afrie ana afezo one who laughs adofo great one ajenim nyameche nyamiama kumi anto obi mpe yempew ni na yedi a ye say ye to sadi we na say to sadi na that means special occasions bi ebia enipa no kowa na ebia ye no atoka mu edni kowa na bia kan kwanya accident ana ewo no ewodi ende be frɛ no ebia yawo no wa meto o maame anaso papa anu so odi ande be frɛ no
na sante from Anton wanto maame na so Anton papa emu ba akosa na enzo odi en befre no nti akanfo ye wani die ye wani ma bebre esua I can have something to learn we yakania also tap Approved TV. Approved TV is not mainly for Akan for nko but say prima dey win Akan lesson win there ya Akanfo and as obi a upeso sua Akan kasa no etwi bunu mfante no nkran bande a sa program ni tembia na wonya botre na wa hwe ya de dwumadi ni besi ya de dwumadi no ebesi ya frame entry aje manu me chief executive producer eye Akua Adepa ono anso ana de mothers there be Approved Entertainment Juice no ebro Approved Entertainment Juice no ebro Saturdays bia next month 5th August 3 p.m. sharp na e was so gidi pa enti edi mu si ha ya dem ase mamo hwe ye ni mamuti ye yankon hyemu nyina o pese wo adwenche bi na so wasembusa bi afasi number we so 0241 400 137 0241 400 137 ye frame entry aje manu ya asamo aboa British lady eboa na nasanku eboa ape chief executive producer ye Akua Adepa Queen Star ya frame entry aje manu midimu si ya na ye besa asia